Dito. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magweteng. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni waiting na. Radyo bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang kisiki ay. Yung pala dyan. At ang kisiki ay. Uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba ka inutulong diyan dito sa Iriga? Sisiki ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Sisi, tataydo. Sisi, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13-32. 13-32. Ay, nako. Perti man, ano? Minsong, perti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang programang ini atod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwang kan Perpetual Health Iriga City. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot.
Charm that corn, bangong kumaka-bloom. Charm that corn, damit ay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya'y protektado! I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita nga to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita nga to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection.
Pwede na matugang marahay na pagkaaga sa Indo Gabos. Sinian na programang Bicol Connection. Abot po kitang 10 o'clock ni pagkaaga. Siyempre, yun dyan sa to yung mga relevanting informasyon pag-ulay niya to kan issue kan aldaw. Asin siyempre, yun man po na report sali sa yung mga pagriba radio ronda patrollers sa technical side department. Yaon dyan si Engineer Chaboy na Obra and sa information Ricky Sagayap. Si Jimmy Guanson, yaon duman naglalamag kan alas. Oy, ingatan daw si si Dagol. Makagat si barkadatang ayam dyan. Kamusta po mga karonda? Sa inman po kamong lugar kan Rinconada area, Bicol region, siyempre buong Luzon, asin sa buong Pilipinas. Kami po broadcast worldwide mga tugang huli po sa samuyang live streaming nyan. RPN, DCKI Iriga YouTube channel. Siyempre, yaon man po ang samuyang Facebook Live, Facebook account. And yaon man ang sa tuyang Twitter, asin iba pa mga tugang. Kaya welcome po ha. Welcome po digdi sa tuyang programa ngunyan. O dyan sa Barangay San Nicolas, sigwangon niya ni tipon-tipon. Garo sponsor kan Posngak organization. Kasabagong pag-agi ko, may misa dyan po sa Barangay Chapel. Siguro sa mga oras na ini, tapos sa sumisa, sin maparade na. And at siya na pagkabanggi, siyempre yaon dyan ang baraylihan. Ay, pero maglikay ha sa mga kandidato dyan. Dahil magpara yaba-yaba ng una. Kadakol na dapat na likayan. Siyeng Ronda, nag-aantabay man ngunyan. Maray na pagkaga na lang po sa gabos na mga inaabot kan sa moyang broadcast. Ali po digdi sa downtown Iriga City, mga tugang. Broadcasting live. Digdi sa Bonacqua Building, first floor kan Bonacqua Building, San Nicolas, Iriga City. Kamusta ko na lang po kamo dyan ha. And kamusta man po ang mga pagriban niya to sa Division Federated PTA, mga Board of Directors. Good morning po sa Indo. Sa panginot ni Presiela Akid Morico, incumbent municipal councilor kan Kamaligan, Camarines Sur. And siyempre sa iba pang mga opisyales, ang samuyang secretary si Jane Baroga Ocampina kan San Fernando. And ang treasurer si Sherwin kan Lagunoy. Sa mga ibang mga opisyales pa. Si Tonseb kan Buhi, si Manuel John Calzada kan Gawa. Ay, si anak Aurelio sa kan Nabwa. Good morning. Welcome ko. Welcome. Boy na po madagang sa mga bareta kita ngunyan. Bareta, aramon tadawan mga bareta sa nakalipas na mga aldaw. Asaro sa mga pinag-urulayan ngunyan, ini po nga price ceiling. Price ceiling kan bagas mga tugang ta dahil sa Executive Order number 39 kan na Presidente. Nagkirad po sa mga rice retailer grabe man nga yan Mr. President. 41 so milled rice and so milled rice 45 pesos. Garo nga pierde man kami na nagbabakal kami nin bultong bagas mga tugang
tapos ipapabakal nin 41 or 45. So, milled rice and milled rice. Kaya, nagkirad mga tugang sa mga rice retailer. Mala, taan gobyerno kan Pilipinas, uy, mabuoton daw. Mabuoton daw ang dawa, ari na gobyerno, si nagtukaw na opisyal kan gobyerno, ano daw ta mabuoton? Dahil sa kapritso kan mga rice retailer, good morning po, sendo mga rice retailer ha. Aram ko na kamo ngana nindilihensya sa indong pagninegosyo, pero day man po palabi. Hirakman kan sa tuyang mga kababayan na tirios na si kaya sa naman. Minsan nga ni sarong aldaw, an iba, na sweldo sarong aldaw, mga 300 sa naman. Mabakal pa nin bagas. Mahal. Tapos, paano pa sa panira? Pamasaykan mga aki kung may nag-i-school ang high school or college. Maray ka mo ta, grabe. Dahil lang ka umanggot. Dahil sa kapritso po kan mga rice retailer, mga tugang, mabuto ng gobyerno, malata tinawan po nin ayuda. Ayuda sa mga rice retailer, mga tugang, hulita, pierdid asindakan 41 and 45 pesos na pagpabakal din bagas sarong kilo. Kaya pinagtawan si mga rice retailer, mga tugang, nin 15,000 pesos para ngayon madagdagan. Gastuson ang mga rice retailer. Ano man daw kung balik taron ta? Ano daw kung tinawan man kan gobyerno, si mga nagtutungod nin bagas, si mga nagbabakal nin bagas, tawan man nin 15 pesos na nganing dawa dahil na po nagkaiguanin price ceiling, tawanin 15,000 pesos na ayudaan mga para mga Pilipinong nagtitios, nagtutungod din bagas, tanganing makabakal sinda kan 50 pesos to 58 pesos per kilo kan bagas. Bagong sa mga nakakadilihin siya na ilugod ang pinagtawanin ayuda digdi sa Pilipinas. Grabe man buot kan mga opisyalis niya to kan gobyerno. Herakman, ano? Tinawanin doon ayuda para ngay pandagdag sa gastuson kan mga rice retailer at ang aning may dilhin siya na amot-amot na dilhin siya na nakukaninda, iyo palugod ang tinawan kan gobyerno nin ayuda. So mga nagbabakal nin bagas, nagkikilo-kilo sa naman mga tugang, mayo. Ano daw kung dain na tinawan sa rice retailer sa mga tirios na namamanwan na Pilipino, pinagtawa na sa ng tig 10,000 na ayuda mga tugang para may pantungod nin bagas. So, di ba? Ay ano ba yan? Ngunyan, ari na naman ang mapalangkaw, ari naman ang mahagad nin ayuda na mga negosyante, sa mga nagtitinda nin sa mga nagtitinda nin sili. Tangon yan, guranaan sarong kilo nin sili mga tugang. 7 pesos. Nung 7 pesos. 700 pesos to 800 pesos ang sarong kilo nin sili. Pinalangkaw taan rason na dali kaya ngayon sa mga tanom nin sili dahil kan duros habagat. Ay ano ba yan? Paano man kami na nagbabakal nin bagas mga tugang, nagbabakal nin pagkakan, kami inabot man po nin habagat. Pero mayong nakukuha, ngunyan, mapalangkaw ka mo nin presyo kan sa indong pinagtitinda nin sili. Tanganing matanyog na naman ang gobyerno. Pababaon nga yan pababaon. Ang mga paratinda nga nin sili, mga rice, mga sili retailer, tawan man ngayon nin ayuda. Di puro na sana kamo ang kuanin ayuda halis sa gobyerno. Paano man sa mga tirios, nag-iingo ang magtrabaho, kulang nga ni income sarong aldaw, tapos sa mga igwa palugod na nakuko ang mga nagninegosyo, iyo pa ang tinatawan ayuda kan sa tuyang gobyerno. Hinda ko lang kung maanggot ka mo, baka kunyaon ka mo digdi. Hinda ko kung anong gibunin do sa kuya, pero realidad mga tugang, real talk, ang sa tuyang pinag-urulayan digdi. Nagkaroon namas naman nabubuutan na kan gobyerno. Nabubuutan na sa gobyerno dahil sigan panaunin ayuda. Ini man ang mga legislador niya to, congressman, senador, mapasar nin bill o resolusyon na igwasan ng mahaman. Tawan ta ngayon tabang di
So fundo kan gobyerno mauubos na sa pagparapanaunin ayuda. Pagabot kan oras, mautang na naman sa World Bank, sisay naman ang mabayad. Pati sa mga ipinapangakli pa sa mga tugang, mabayad na kan utang kan gobyerno niya to sa ibang nasyon. Yan na problema sa tuya, digdi sa sobrang buot man kan gobyerno. Garo sinasamantala naman kan mga Pilipino. Kan iba niya tong mga Pilipino. Okay lang na tawan ka mo nin ayuda. Pero how about the others? Paano sa mga trios man ng mga Pilipino na isang kahig, isang tuka, nagtatrabaho na, nagpapaturo na nin ganot, halos dugunan pinapaturo, kulang paan nakukang income sa indang trabaho? Ay, naku talaga, oo. O di kami man ng mga Pilipino ang magmarcha. Makapudan sa gobyerno, tawi man kami nin ayuda. Kung bakong ayuda, ipagi na sana sa sweldo, sa buyang trabaho. O sa mga dadangog sa hearing kan na pagpasweldo, dangogaman po kami nindo sa probinsya. Naguranoan na minimum na pasahod sa probinsya, 300 pesos, 340 or 350. O kulang na kulang mga tugang kung iyan ibabakal niya to nin pagkakan. Kita pong mga ordinaryong namamanwaan. Ay, nako talagang buhay. Parang naiisip ko, bias man ang gobyerno sa pananaunin tabang sa mga Pilipino. Kasi mga igwa na lugod na kuko, iyo palugod ang tinatawan nagmumoto-moto na pierde na ngayon kami sa pagpabakal din 41 to 45 pesos kan kada kilo nin bagas. Sige ngayon, tatatawan ka mo nin ayuda sa pagikan DSWD. Grabe Ay, nako po mga tugang. Kaya ang ngirit ngunyan kan mga rice retailer, abot talinga. Maugma Pero dapat sirniho na maray kan DSWD. Bago tawanin ayuda, dapat sinda po lehitimong rice retailer. Lehitimong nagbubuwis kay Juan de la Cruz. Ano yan na 15,000 pesos na yan? Maayo yan na bayad na buwis. Talagang tinataw sa Indo, bilog na 15,000 pesos. Ay, nako po talaga. Oo. Pasensya na ka mo, Juan de la Cruz. Takita po, talagang arog lang kain Dawa anong gibuhon tang pangapudan sa gobyerno na itaas lamang ang sweldo kan mga obrero sa probinsya. Haloy buntol dahil nagkakaigwa pa nin hearing ang tripartite groups na ini. Sinda po ang nagdidesisyon kung piraan idadagdag sa aldawan na sweldo kan mga trabahador. Duman Central Luzon, aprobado na. Operason na aprobaran duman, kung dahi ko nasasala, is 40 pesos. Kaya duman ang sweldo sa rong aldaw sa may Central Luzon, nagabot na sa 400 plus na ang sweldo sa rong aldaw. Kita digdi, nako, gusang nabasangan sa tuyang mga kamot sa katatrabaho, magabat na trabaho, pero ang sweldo, nako, hababang marhay mga tugang. Kaya, ang sabi, maayo pa nin eksaktong kantidad kung piran posibleng maging aumento mga tugang sweldo kan mga obrero digdi sa Bicol Region. Ini po ang sinabi kan Department of Labor Employment Bicol. Pinahayag ni JV, pinahayag ni JV Gasga na nagkaigwa pa sa nasindanin konsultasyon kaibanan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga tugang. Ini po nakatalaan pa sa Oktubre 2, Lunes po yan, 2023, ang public hearing sa ibang probinsya, asin syudad mga tugang. Pagkakaigwaman din konsultasyon sa pahinganot ni Regional Director Maria Sinaida Angara Campita sa iba pang probinsya sa reyon kan nakalihis na aldaw para madangog ang mga sentimiento kan pribadong employer, pribadong employer, pribadong employees. Kung kayanin dang makapagtaw nin dugang na sweldo sa indang mga empleyado, sasabihin kan mga employer, pierde nga ni ngaya kami, kulang ang income. Kaya dahil ngaya maitatao, kung piraan ni nahagad kan mga employee
na dugang na sweldo sa inda. Permi na naman amo yan ang gigibuhon ang iluluwas mga tugang. Kaya halaton tayo sana kung ano man anggad ang pwede man mangyari digdi sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na konsultasyon na gigibuhon. O duman sabi ko Central Luzon, aprobado na mga tugang. Kita digdi, dai pa. Oh my God. Sige, an lang kaw kan mga presyo kan barakalon. Oras po mga tugang, alas 9:30 nin pagkaaga digdi sa programang Bicol Connection. Kami mabuelta sa iba pang mga impormasyon pakatapos kan mga pagirumdum. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Siringman, bot man yamong pasalamatan ang mga binason pang mga sponsors kan gigibuo na Peña Francia Coverage 2023. Major sponsor, Iriga City Police Station headed by OIC Chief of Police, Police Major Jabez Napoles. Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Sheena RV R. Atole, Municipal Treasurer, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Jesus A. Marquiliero, Poblacion Balatan, Camarines Sur. Barilas Hardware and Agri Supply, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Vicente Palacio and Family, San Juan Batu, Camarines Sur. Punong Barangay, Ramon Bukad and Family, Salvacion, Batu, Camarines Sur. Mr. R.J. Ramirez, Acting City Agriculturist, Iriga City. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police PNP, Buhi, Camarines Sur. Susi Amaro Balwis, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Joanne and Dennis Manyugo, London, United Kingdom. Lads and Lasses Learning Center Incorporated, care of Mr. Tony and Deti Margate, San Vicente Sur, Iriga City. Dr. Dennis Romeo Berinia, number 333, San Nicolas, Iriga City. Mr. Nilo Barila Guaves, La Purísima Bula, Camarines Sur. Honorable Mayor Fermin Mabolo, LGU, San Fernando, Camarines Sur. Casa Soriano, owned and managed by Andre Soriano, Del Rosario, Naga City. Engineer Ares Hermoso and Family. PIO and Quality Assurance Section Chief, 5th Engineering District, DPWH Baao, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Jos Mabalos, Viva La Virgen, Viva El Divino Rostro. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs, Automotive Servicing NC1,
Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program, Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parent Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements. Bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO PSA 22 copy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the registrar or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigera GECS or www.facebook.com. The Sigera Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Sa panagos na pag-asigura na ang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kundunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nalalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Iriga, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas. Kaya naman, araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Factor, bangong kumaga-bloom. Charm Factor, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Factor, bangong kumaga-bloom. Charm Factor, damit ay may
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong ng short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sama tayo. Mag-aliwing sa dito. Kapamilya man o kapuso yan, kapatid at kaibigan. Sa intersak tayo panalo. Sama tayo. Invoice.
umagahan ng hapunan. Kompleto na ang araw, di ka mapapabayaan. A tasty food is what you deserve. Indoy. This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio Custom Brokerage OPC Unit 206-C Regina Building 410 Escolta, Manila. Service offered: customs brokerage, tariff consultancy, tracking, domestic and international freight forwarder, non-vessel operating common carrier. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sandout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 169907 Series of 2023. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2 and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2,
Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigera Technological Colleges also offers scholarship program, Sigera Marching Band Scholarship, Sigera Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, SCHUFAP, Foster Parent Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements. Bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigera GECS or www.facebook.com. The Sigera Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon maning pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa uyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasulog pa. Siring man, bot manyamong pasalamatan ang mga binason pang mga sponsors kan gigibuo na Peña Francia Coverage 2023. Major sponsor, Iriga City Police Station headed by OIC, Chief of Police, Police Major Chavez Napoles. Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur. Sheena RV R. Atole, Municipal Treasurer, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Jesus A. Marquiliero, Poblacion Balatan, Camarines Sur. Barilas Hardware and Agri-Supply, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Vicente Palacio and Family, San Juan Batu, Camarines Sur. Punong Barangay, Ramon Bukad and Family, Salvacion, Batu, Camarines Sur. Mr. R.J. Ramirez, Acting City Agriculturist, Iriga City. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police PNP, Buhi, Camarines Sur. Susi Amaro Balwis, San Nicolas, Iriga City.
Mr. and Mrs. Joanne and Dennis Manyugo, London, United Kingdom. Lads and Lasses Learning Center Incorporated, care of Mr. Tony and Detty Margate, San Vicente Sur, Iriga City. Dr. Dennis Romeo Barinia, number 333, San Nicolas, Iriga City. Mr. Nilo Barila Guaves, La Purísima Bula, Camarines Sur. Honorable Mayor Fermin Mabolo, LGU, San Fernando, Camarines Sur. Casa Soriano, owned and managed by Andre Soriano, Del Rosario, Naga City. Engineer Ares Hermoso and family. PIO and Quality Assurance Section Chief, 5th Engineering District, DPWH Baao, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Jos Mabalos. Viva La Virgen! Viva El Divino Rostro! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. At dyan po madugang Ronda Pilipinas, alas 10, sabot ng alas 11 na pagkaaga. Kaiba na doon sa kuyang kapartner si Dennis Antenor Jr. Ayan, mga junior mga gwapo yan. Si Manay Betsy Dabar dyan sa Hong Kong, nagkantabay nyo yan. Manay Betsy, good morning. Sa Russia sa mga major sponsors kan RPN Radio coverage para sa Piña, Francia. Pati si RS Russell Solis, nag-aantabi man ganyan. Sa aga po matugang military parade, regional military parade. Sa Indo po yan maantabayan di sa RPN DCKI sa samuyang gigibuhon na live coverage. Kadahol pa kitang mga pag-urulayan ganyan, kundi nagabot na po sa oras. 3 minutos na sana. Pag-urulayan takutan ng mga tugang ining mapadapit digdi po sa kuyan. Digdi sa pinagpalawas ni Comelec Chairman Garcia kapit sa mga binabawal na mga o kaya restriction kan mga nag-file nin COC mga tugang tasangunyan. Dawa nga ni mga incumbent official bawal man girarayan mga tugang. Tanong sabi ni George Garcia, Comelec Chairman niya to mga tugang. Anong sabi? Alat ka muna nga ni, may mga nagpapara bangaw kaya digdi sa ano ko. Ang sabi ni Comelec Chairman Garcia, incumbent officials are warned against untimely gift giving. Anong klaseng mga gift giving yan? Dawa ka mo nagpaparaffle, style yan gift giving. Nagsusulisit ka mo aid distribution or unusual social service activities, as this also fall under premature campaigning. Ayan takan saro may nangyari niya paraffle MC suma kandidatong kapitan. Salamat po ngaya sa mga nag-andoyog samuyang grupo. Di ba? Di na po kamo na supo. Possible violators may face disqualification and 1 to 6 years imprisonment.
Asinday ka mo makakakapot ni nanuman na public office. Kaya sabi ni Comelec Chairman Garcia, wag niyong iboboto yung mga kandidatong hindi sumusunod sa batas. Hindi pa nga nananalo, hindi na sumusunod sa batas. O nga niya, nagpadara na po sinda mga tugang ni na show cause order duman sa mga pwedeng ma-disqualify na mga kandidatong day po nagsusunod sa ley. Sa puntong yan, kami mapaaram na. Salamat kan sa ito pagantabay sa Bicol Connection. Ngunyan pong Thursday, 9/14/2023. Happy birthday kay Chief Technician Abilin Don Toralio. May you have many more birthdays to come. Pirang buti daw nin arakan mapapatumbang ngunya na hapon o pagkaudto. Happy birthday, Tabi Chief. May you have many more birthdays to come. Ako po si JB June Verdiflor, si Engineer Chaboy na obra, yaong digdi sa main control. Si Ricky Sagayap dyan po sa information, and si Tony Saison na nag-aapihap nin halas na nako aduman. Ano da si Ayam ta dyan, okay na. Good morning sa Indo kay Jimmy Guanson and Tony Saison. Salamat kan sa pagantabay. God bless.